Ako vas ikada u vašem životu put nanese u Centralnu ili Južnu Ameriku, obavezno se čuvajte ovih otrovnih žaba i nipošto ih ne dirajte. Ovih otrovnica ima 75 vrsta i domorodci ih nazivaju i žabe otrovne strele. Ime su dobile zbog toga što su kolumbijski indijanci prije polaska u lov umakali vrhove svojih strela u otrov koji se izlučuje preko kože ovih žaba. Ovaj otrov utiče na nervni sistem i mišiće, izazivajući paralizu i prestanak disanja. Dovoljno je jak da onesposobi životinju veličine majmuna. Neke od ovih žaba imaju otrov jači od drugih, dok druge uopšte nisu otrovne. Žabe otrovne strele na prvi pogled se prepoznaju po upadljivim bojama, koje služe da upozore potencijalnog grabljivca na otrove koje luči njihova koža. Vrste ovih žaba razlikuju se po boji. Tako su neke od njih crveno-crne, druge zeleno-crne ili narandžasto-crne, a neke mogu biti i žuto-crne. Većina kreketavih otrovnica je tamno-crvena, narandžasta, žuta ili zelena sa crnim šarama, ali ima i onih koje ne posjeduju upozoravajuće boje. Otrovne žabe žive na vlažnom tlu tropskih šuma, a hrane se mravima i termitima. Ovi vodozemci tamnih boja veoma su brižni roditelji. Punoglavci odmah nakon što se izlegu se penju na leđa svojih roditelja. Neke vrste samo prenose mlade do najbliže vodene površine i zauvijek ih napuštaju, ali u većini slučajeva majke i očevi odnose svoje potomke u takozvane privatne bazene. Životni vijek ovih otrovnih žaba je od 10 do 15 godina, ali ako se uskoro ne zaustave ubrzana uništavanja prašuma u kojima žive i lovci koji ih sakupljaju za prodaju u prodavnicama egzotičnih kućnih ljubimaca, uskoro će utihnuti kreketanje ovih žaba u tropskim prašumama. Plavoprstenasta hobotnica se smatra jednim od najotrovnijih stvorenja koje možete pronaći u okeanima. Žive u Tihom okeanu od Japana do Australije, a lako su prepoznatljive po svojim plavim prstenovima. Iako su susreti sa ljudima veoma rijetki, kada se dese, osoba mora biti pod strogim medicinskim nadzorom, sve dok otrov ne prestane djelovati, jer za ovu hobotnicu ne postoji protivotrov. Posljedice njihovog otrova su vrtoglavica, moguće gubljenje vida, čula dodira, mogućnosti govora i otekline. Nakon 3 minute tijelo postane paralizovano, a tada doktorski tim mora konstantno vršiti kardiopulmonalne reanimacije sve dok tijelo ne povrati mogućnost da samo nastavi održavati život. Samo jedna plavoprstenasta hobotnica ima dovoljno otrova da ubije 26 odraslih ljudi, otrova koji je 10.000 puta otrovniji od cijanida. Tako da ovo stvorenje izbjegavajte u širokom luku, mislim ako ikada naiđete na njega, i da, ne dirajte ga nikako. Meduze su poznate po boli koju izaziva svaki dodir sa njom, ali ova australska meduza je najsmrtonosnija od svih. Na svojim pipcima, dugim i do 3 metra, ima nakupljen otrov koji ispušta u svoj plijen, a plijen lovi tako da se okomota oko svoje mete. Poznata je i po tome što je jedina meduza koja ima razvijene oči, pa postoji i nekoliko slučajeva da je ganjala ljude kraj obale. Ako vas ikada dotakne, u samo nekoliko minuta ćete ostati paralizovani i utopiti se, a ako uspijete preživjeti napad, ostaće vam trajni ožiljci kao podsjetnik na susret sa ovim ljigavim stvorenjem. Ono što je zanimljivo jeste to da se procjenjuje da ona sama ubije više ljudi nego ajkule, krokodili i ostale ribe zajedno. Posljednji javnosti poznat smrtni ishod koji je prouzrokovala kockasta meduza jeste u zalivu kod tajlandskog ostrva Phangan, kada je jednog 5-godišnjeg dječaka iz Francuske opekla i usmrtila. To se desilo 2016. godine. I da, mislim da je ovo sasvim dovoljan razlog zašto ove meduze ne smijete nikada da dirate.
Ovaj insekt je poznat po imenu džinovska vodena buba i vjerujte mi, njihov ubod je nešto posljednje što želite da osjetite, tako šta god da radite ne primičite svoje ruke blizu ovih buba. Njihov ubod je veoma bolan i izaziva potpunu katastrofu u ljudskom tijelu. Međutim, ipak nije smrtonosan. Žive na vodenim površinama i njihov izgled je lako prepoznatljiv, pogotovo u periodu razmnožavanja kada na svakom mužjaku koji pripada ovoj vrsti možete da vidite mala sitna jajašca iz kojih se izliježu male vodene bube. Na ove bube možete naići u Sjevernoj i Južnoj Americi, u sjevernom dijelu Australije kao i u istočnom dijelu Azije, a mogu narasti do 10 cm. Eto, ako kojim slučajem naiđete na ovu bubu, nikako je ne dirajte, jer bi ishod mogao da bude kao ovaj sa slike. A u komentare mi pišite koja životinja sa ove liste vam djeluje najopasnije. Zamislite da ronite u prelijepim kristalno čistim tropskim vodama, posmatrate tako kako meduze plivaju, znate da njih trebate izbjeći jer vas mogu opeći, međutim niste ni svjesni da još opasnije stvorenje boravi u pijesku na dnu okeana, čekajući pravi trenutak da napadne. Ako uznemirite ili uplašite morskog konusnog puža, mogli bi umrijeti veoma brzo, a da ne stignete ni da osjetite bol. Ovo stvorenje živi u prelijepim kućicama napravljenim sa uzorcima od smeđe, crne i bijele boje i često ih sakupljaju turisti na plaži. Međutim, njihova spoljašnja ljepota krije smrtonosnu tajnu. Konusi, kao i većina puževa, su spori, međutim njihov napad je brz i snažan. Ovi puževi su predatori i koriste posebni sistem detekcije da pronađu plijen koji pliva u blizini. Hrane se ribama, morskim crvima ili čak drugim puževima u slučaju nestašice hrane. Kada nanjuše hranu, puževi izvlače oštru igličastu rilicu iz usta. Možda nećete ni osjetiti ubod rilice jer je napad trenutan i otrov koji se ubacuje u vaše tijelo ima analgetičke osobine. Nedostatak osjećaja bola u tijelu je upravo ono što čini ove puževe tako smrtonosnim. Sve što znate je to da ste vidjeli prelijepu školjku i pokupili je pretpostavljajući da će vas rukavice za ronjenje zaštititi. Nažalost, po ronioce, surla konusnog puža je napravljena da probije krljušte ribe i može prodrijeti i kroz rukavicu. Napad konusnog puža je veoma efikasan. Surla ne samo što ubaci otrov u tijelo mete, također omogućava pužu da privuče ribu bliže sebi, a kada je riba potpuno paralizovana, puž širi svoja usta i guta je cijelu. Na našu sreću, ljudi nisu ni ukusni ni probavljivi za konusnog puža. Do kontakta sa ovim puževima dolazi samo kada neko slučajno nagazi na kućicu, preplaši ih kada roni pored njih ili ih izvadi iz mora. Također, za ovog puža nema protiv otrova. Jedino što doktor može uraditi jeste to da pokuša spriječiti širenje otrova i da ga pokuša ukloniti sa mjesta uboda. Tako, ako idući put vidite prelijepog morskog puža koji ovako izgleda, nipošto ga ne dirajte. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, a sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Marko Tomić, Martin Stojkovski, Gabriel, Dušan David, Jusuf Drobo i Supt D8. A ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.